Ashmau jumpa kartu coki-coki Indonesia. Semalam Ashmau jumpa dengan Moichizu dan juga Abang Feris. Dan Ashmau pun beli dengan Abang Feris kartu coki-coki Indonesia season kedua, guys. Sebelum kita tengok apa ada dalam pack ini, jika awak suka Boboiboy, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Susah juga nak buka ye. Dan kartu hologram kita letak dekat belakang. Dan kat pertama sekali kita dapat Boboiboy dan Pro, Mungkalakus, Ijojo, Yaya dan Ying, Boboiboy kuasa 3 dah Bot, Fenda Gopa, Tim Buari Bako, Bora ada Kelakar Bot, Gerumah Kejahatan, Palima Scammer, Sampah Bot, Emoti Yaya dan Ying, Alien Mob, Saf Bot, Commander Kokochi, Sai, Nut, Shilda, Gijimo, Captain Separuh, Abam, Bad Dudes, Boboiboy Solar, Captain Vargoba, Laksamana Tarung, Jagara, Baik Kembar, Mas Mana, Gopal, Tokatsu, Frank, Boboiboy dan Oshobot, Papa Zola dan Pipi Zola, Kaizo, Cactus dan Ying, Yaya, Kaizo, Feng, Yaya, Boboiboy Gemba, Boboiboy Genta, Boboiboy Halinta, Adu dan Probe, Amato, Motobot dan Commander Kokochi, Ying, Gopal, Tok Abah, Boboiboy Blaze, Boboiboy Force Fire, Boboiboy Glacier. Itu bukan Boboiboy Ice ke? Pipi Zola, Papa Zola, Mama Zola, Boboiboy Putih season 1, Boboiboy Putih movie 1, Boboiboy Halinta, Boboiboy Genta, Boboiboy Gempa, Boboiboy Gempa season 1, Boboiboy Tanah, Boboiboy Tanah movie 1. Dan apa? Akhir sekali kita dapat AR Mecha Gentar, guys. Komen dan Ashmau akan unbox coki-coki season 1 pula.